Spoštovane, spoštovani, pred nami je torej še zadnja tekma 7. kroga prve lige Telemach Slovenija, Olimpija Aluminij. Za nami seveda izjemno zanimiv studijski del, moram reči, Nukić, dobra žoga na Aldairja, Aldair, pa zdaj Kapun. Ni prišel do strela, spet Aldair, strelja Aldair in znova brani Janžekovič. Nino Olimpija, hitro ponovno do žoge, Nukić, krasna žoga na Zilkića. Zdaj je razredčena obramba Aluminija, Zilkić že v kazenskem prostoru, še enkrat Zilkić, Zilkić strelja in gol! 1-0 za Olimpijo, Almedin Zilkić. Ja, zdaj pa bo zanimivo videti, ali je šla tu kar nekako skozi roke, kot temu pravimo, Janžekoviču, žoga v mrežo. Nukić z izjemno podajo je v ogenj poslal Zilkića. Zdaj Krefl. Napaka Krefla, Tomić gre, Nukić je sam, Nukić strelja in gol! 2-0 za Olimpijo, kakšna napaka Aljaža Krefla in tako je to izkoristila Olimpija, 28. minuta. Novo asistenco je vknjižil Tomislav Tomić, zadev pa je Mustafa Nukić. Iskal, ni ga našel, spet duhovita kombinacija. Kaj je zdaj storil Janžekovič? Gola sicer ni, tule je Luka Janžekovič. Brez rumenega, kaj šele rdečega kartona v prvem polčasu. Pa upajmo, da tako tudi ostane. Robert Pušaver zdaj v prvi nevarni akciji za goste in takoj Boha z napako, Tomić. Tomić proti Zilkiću, nekaj več prostora zdaj za Zilkića, krenil je Zilkić, ki gre v kazenski prostor, še vedno Zilkić strelja in gol! 3-0 za Olimpijo, drugi gol Almedina Zilkića. 77. minuta, mislim, da je zmagovalec zdaj absolutno dokončno odločen. Veliki junak tega dvoboja pa je Zilkić, tudi tule se je zdelo, da je odšel nekoliko preveč v levo stran. Še eno asistenco je vknjižil Tomislav Tomić. Žerlek, dober strel in gol! 3-1. Premagan je Nejc Vidmar. Vendarle torej zadetek za Aluminij, 86. minuta, zdaj zaenkrat bomo rekli častni gol za Kidričane, bomo videli, ne, če... Da, danas je također bilo odlično, još možda bolje nego neki dan protiv Domžala. Evidentno je da su momci ušli od prvog minuta koncentrisano, znali smo šta treba da radimo i kad postoji dobra trka i taktička disciplina, sve je naravno lakše. Danas smo naravno izdržali, za razliku od utakmice sa Koprom, 70-80 minuta i već smo imali dobar rezultat, tako da ali će nam prijati pauza, jer potrošeni smo dosta igranjem u Evropi i jako je bitno da ritam je bio dobar danas 70 minuta, ali nam treba 90 ako želimo da uradimo neke ozbiljne stvari u ligi, tako da će nam prijati pauza, ali danas je to bilo na jednom dobrom nivou, dobri 70 minuta. Pa dobro, doveli smo ga da pravi tu razliku koliko je moguće, ja ga znam dugo, uvijek je dobro ako možete da dovedete igrače koje poznajete od ranije i njihov kvalitet i znate onda tačno na koji način da ih iskoristite. Zilkić nam je već na ovoj, na dosta utakmica nam je već pomogao dosta, ali moram da istaknem da i Aldair od kad je došao iz Tabora, njih dvojica nam dosta znače, dosta su nam doneli kvaliteta, pogotovo napred, gde je teško i jako praviti razliku u kvalitetu.
ali su u poziciji da to rade zato što ostatak ekipe radi naporno i trčimo dobro, to je jako bitno. Verujem da možemo još bolje da trčimo, još više, rekao sam u prvoj rečenici malo pre, a da tom trkom onda obezbedimo još više prostora, još više lopti za njih dvojicu, za špiceve generalno, jer tu onda imamo kvalitet da kažnjavamo protivnike. Pa probat ćemo, mislim da je evidentno da nam fali 2-3 igrača još u rotaciji, da imamo problem sa klupe, da održimo nivo, ipak su to previše mladi momci da bi mogli iz utakmice, mogu neke utakmice da nam pomognu, ali ne svaku, tako da bi bilo dobro da dovedemo još 2-3 igrača. Probat ćemo, razgovarali smo o tome, mislim da će se nešto desiti, ali ajde da ne malerišem, da ne prejudiciram stvari, verujem da ćemo uspeti par igrača još da dovedemo, što bi nam pomoglo da do decembra izdržimo pre svega fizički, jer je prvenstvo zaista zahtevno, nema lake utakmice i jako je bitno da imamo dobar fond igrača. Sigurno, drugi počas je bil dosti boljši kot prvi. Tekmo smo vstopili zelo boječe. Ne vem, če smo naredili prvi počas 3 prekrške. Ne vem, ali smo podlegli pritisku, ali kaj je bilo. Enostavno prvi počas nam ni nič steklo. Res pa je, da je Olimpija bila zelo agresivna. Stopili so visoko, smo to pričakovali, smo se na to pripravljali, ampak prepočasi smo igrali zadaj, da bi sploh lahko razvili igro s preveč dotiki in smo bili primorani potem na dolgo žogo, ki pa zopet nismo izpolnjevali dogovorov. Te žoge so bile vse prekratke, slaba druga žoga. Drugi polčas, tako ste povedal, veliko boljši, veliko bolj agresiven, malo smo se drugače postavili, imeli par zelo lepih situacij za gol, na koncu smo končno tudi dosegli tudi gol. Tako da ja, veseli drugi polčas in zdaj v pauzi se moramo dobro spočiti, predvsem psihično, in se pripraviti za nadaljevanje. Ja, 7 kol je za nami, absolutno imamo premalo točk. Bom pa rekel tako, v 7 kolih, ko smo analizirali, 5 tekem smo imeli mi vedno prvi 100% priložnost. V teh priložnostih smo bili zelo nespretni, nekonkretni in normalno. Mi še nismo do zdaj nikoli niti povedali v dosedanjem delu prvenstva. Ja, treba bo izkoriščati to prvo, drugo priložnost in sigurno potem je igra čisto drugačna. Samozavest se ponese med igralce in predvsem na tem moramo delati. Vztrajati, igra je zelo solidna, se pravim, razen danes prvi polčas, ker smo odpovedali na celi črti, tako ste omenili, prejšnja tekma za Domžalami in zdaj drugi polčas veseli, na tem lahko gradimo in bomo vztrajali pri tem. Ja, seveda, povezali smo 2 zmagi, spet smo tukaj zraven pri vrhu, kjer želimo biti in bom rekel, še stopničko po stopničko do vrha, tako da ne bo lahko, ampak bom rekel, dobro smo se pobrali, kot ste rekli, po tistem porazu v Bravu in gremo dalje. Ja, prve par dni, da se malo regeneriramo, spočijemo, potem pa s polno paro naprej in ja, seveda, gremo v Mursko Soboto iskati 3 točke in se pravim, to je nekakšna tekma za prvaka. Vemo, da Mura trenutno ni v formi, ampak ja, plačuje davek Evrope. To je težko, ampak jaz mislim, da na koncu bo tu pri vrhu in se pravim, iskali bomo 3 točke. Zaista teška utakmica, iako u Mini ove godine nije na nivou nekim igrama, ali ekipa koja se bori, koja će u nadolazećoj sezoni sigurno napraviti nešto više. Iskreno teška utakmica, ali zadovoljan sam pobjedom, iako to uvijek može bolje, ali na kraju je rezultat pozitivan po nas. Pa iskreno nisam očekivao da će ovako da se prilagodim brzo, jer realno kogod dođe trebamo malo vremena. Lična statistika 4 gola i 2 asistencije mi daje za pravo da budem na neki način pozitivan, ali ne sasvim zadovoljan, jer ja se ne zadovoljavam iskreno ničem, jedino titulom se kaže, jer imamo zaista tu ekipu i ako smo igrali toplo-hladno, poslije 2 poraza smo povezali 2 pobjede, ali ne smijemo da nas zadovolji, moramo svaku utakmicu radimo jače i bolje da bi branili boje kluba. Ja, res je, Olimpija je to tekmo zasluženo dobila. Mi smo prvi podsajt zelo slabo odigrali, čisto nasproti temu, kar smo se dogovorili. Tudi iz moje napake prijeli drugi zadetek, ampak drugi počas pa ja, malce boljši, mogli smo raskirati, malo bolj smo se odprli.
zadeli en gol, lahko bi mogoče še kakšnega. Na to pa smo prijeli še tretjega. Rezultat je čisto realen, Olimpija je bila boljša, treba je priznati. Moram strniti vrste, pa se dobro spočiti zdaj, ko je reprezentančna pauza. In se pripraviti na nove borbe. Pa popraviti moramo te stvari, ki nam ne štimajo že praktično cel začetek sezone. To je realizacija. In v določenih trenutkih prejmemo prepoceni zadetke, tako kot smo jih danes. Mislim, da bo to glavni cilj v teh naslednjih 14 dneh. Predvsem pa to, da smo v zadnji tretjini bolj sproščeni, da lažje dosežemo zadetke.